Kacing penslam ke sorga jela ban penmenai krisol jeng samla tepkam hakatrat pulit ke badai nadu senam arja ka khandai kala penlong ik samla ban mi surok ak pratrik naitung arja arwar ban dawa anak sorkar ban pentip no hapo arbnai kila kantho ik sorkar de baong bah kiwe jela kum ka asam kila dab ban penmenai krisol jeng batepkam pulit ban hang nepat adu menta empat idak setia ba kila bu jengkeli balai trikam ka khalam covid ka khandai tangha mekhalaya kuman syukurau ba ka perthai kerdo kam kerdo jam la saki bik samla ki belahe akadan puliru kimban se ban nyom ban apply lang da ki wei pat ki kam ki bala ban ong ba kam hab shu bat ki kedan pulie ba ki pas kila dan da ki phawajar ngut ki bala apply nam ta shejar khasan dli ki kam ki bala bokan thop sau phoi dli ki post UB sub inspector arspa under fratli ki post UB constable life in dli ki post fireman arpsan dli ki post driver arphoi dli ki kam MPRO operator constable laispa under fratli ki kam AB constable lani BN constable nang ta khalai dli ki kam driver constable nak bentai shenrang lightly ki post SF10 AB sub inspector sandli ki post signal operator khandai fratli ki post nam ta kam commando constable jung shenrang sauphoi dli nam tai kenthai ndrup sau dli ki kam follower nam ta shenrang bar shphau dli ki post follower SF10 ngaru ngadai wei na ki candidate uba ngai la debi chimbentang la deptai sama kan ka recruitment te ngasingau ban perpah ne ba ngalong wei na ki candidate uba la yau karta uba satang kan no ka chance ngan yo te ngakwa ban bu ka jikran khmat jo kita ki nong penya je kan ka recruitment maksud ba kini pai khmat lem kum ngal uba la he karta sakat no ngin yo ka chance ban ye chimbenta biang ka jing he karta kam de ba ka kta tang bangi la ngim yo ye chimbenta syu ka rikawe ru ka kta kapur meru kakta ba nang he kerta nginang rit ha ngim kabor kala nang telot tinga de we candidates bercu penpau ya kene nomor kene ka peneng nga hadu mentang habat kini ka ban ya keren hane nomor balai ba kalau ka de kapus arjar kendai barok ngila ya keren hane barok mang gila te lawan kitu ki barok tu ka klam gunto te nain batai sebenarnya kita reka jikta galong baji ya ka jislam kapor haji si arjar kendai kan mi sa cara peu kapus bermain re kita kala susep tela daka government kala ban kita kinom pen mi ekipos de subakin perkatlem pai kmadlem sengiro kibala he kertangim don chance satangkan no ilakote daki we kipos ro ngim la ban ya qualify hano te tangkan hi ka chance ngim don chance daki we te nakalian ki candidate ngantip ki don ka ban keran hane rei sisa kani kan sana ketala da kam urlong menta nomor license nem kan wan ka election kataru kan sadai ka we kadau bakong san bakan sa wit ya kan ka recruitment ka ba la ya menta ka badon ta prosedur ki ong bahadin si benai kumta ki ong hadra ka to singi bangi to exam hane senye demon ki ai kumta te habala api ke result andala pejah po kanet kumto the result will be upcoming soon. Coming soon kan jin la no kan hadu ladang mi khamat meta coming soon tangkum tahi ngatharai kan salong ngam de ubre ba ong bang yadon kita bahing gi balong ki ba mi khamat chani setai ki ba kham don hakabor ne kumno nga de tang unong rep nong belas ngi ngam don ban ya mi khamat hangno hono ting kadia ka bang ayo ban bolang im nata te habang phai ki sakani ka lat bang de ban tepos te ngila yo ka kabu katto bangila ban lila deb dan sim benta katto te ngisim tange kata ka kabu re kita ki jing keren na kita ki bor bahalor tengam don kadai ka jing ki jongi mta kasi kadai ba kila penting ya kane ka result jongi nadu usnam arjar khandai te pej ba baro ki kun sama jongi kila apmil te ba kane ka result jongi ba kin dai pendep no amta po ar banai nalor ka wei pej ngan ong ye pi ka wei mo ba hapo asam hardu or hajar arpeu wei kila pendep hak por corona andre kumno kadon corona tangane po ka jelam khalia ka jongi bat apor ka jis sisar mukol la pendep artli gir man andre kane ka jis sisar jung kini sarkar badon buram jongi kum kurat sangma badon buram bat home minister la kemen boy jongi bakin daiban pendep no kloy kane ka recruitment ka jongi kabala pending na do arjar ka kendai kabadai ro kaba ngikwa ro ka wei bagi pendep no hamantau arbanai ubadangsa begini pendep no akan akan rekomend jungi baru dah gaji surat bakal gaji susi nomor pek baru kursam lah jungi clear hek karta nomor ba nado bakidang ke apply penme akan akan post result rekrutmen ke batamai ke ba arjar kendai kila kiadang biang karta rem tapat karta jungi kila kot no telong ni kursam lah kimi kipa kano kidap dah gaji susi baki wi ba
Kikun samla ki bala akmi lentin du menolak penlut nduk ke pisal nak keduk ke baik kali ke baski ke jing tre stom jungi redu mentaru kim petiau ai ruam ya kan ka jing perkat lem na betai kun samla jungi haba la pej yangi mo la long ki minister jungi badon buram borok ban penba penmiat yangi kun samla ban yokam yo jam haman laki liang haman laki jinge jungi kun samla nak kaliang jonga takatai ke bang kuan persiau nak ka sarkar MDA government badon buram jongi Kumbalong mentala kan pernah ne kan muslim bah kembali ke Rizal. Kumba mentaya ka Rizal mo wisong kiong e ka rustal system kiong e ke Henry ka Rizal kiong sa penmi no amta upo artayau etayau tu kuwe kiski gida yaong Henry du mentaru ke penmi ka Rizal kawe hui mo kelas dang ban penmi no ai ka Rizal Henry ngaku airu ban dawa ya ka sarkar bakan pendep no amta u arbenai hamta arbenai badangsa bakin pendep no bakin penmi no da ka recruitment ke batumai ke baki akur samla ki bal akmi lenti ban yo apply no ai kata ka recruitment ke batumai namar bapet ni kur samla ki badang sa ru kila akmi lenti da ka bajing tristom lamit ber step kila praktis na bentaban yo apply no na ka weka Henry ni te ki barim ru ngida apsa siap sa lar ka we ru bun nangi ki kimla su ban trai ban ktaru kila su perkat lang aga mensim ban yo no kata ka kam kajam ke babiang namar ba kila tristom na do dunut ke mensim tangkata ngakerpat ya kana sarkar badan buram jungi ki pos ki ba pelaj hakune usnam pementa nadu ki driver follower ABUB UBSI baru ki MPRO bat kaweru ki persangan no yakini ka as of 10 komando nakai kadau berkaweru nakai kadau kain baki pending si pending katahi kawe mo nalor kaweru kini ki kamba ki dangsa ngakwa iru baki di pendap no menta arbenai ubadangsa tangkatahi ngakwa ban kerpat yu chief minister badan buram jungi kom yu lakemer boy badan buram jungi bakin leno kloy ya kana na kalian ke jongas ngakerpat jori kana ka sarkar jungi bat ngakerpat hiru da gaji suret namar ba karno ngajau ki umat banga perkat bat ngam kentoy ai ruam hendrai ga supen pau ya kana ya ka sarkar bakan yo sngano bakin ditiano na kai kadau wadi le se ka klet na ka kam yo sngau ya ke yo se ka bun kam jung ki hendrai ga kwa ban yo sngep pen sngano ya ke bakin kenditiano bakin siutu no lembaga jing perta ka jungi lembaga jing ong ka jungi ya kon yo sngano bakin pendem no kloy bakin pendem no am tau po arbenahi daga tahi ka ba ngah kwa karpat ya ka sarkar badan buram jungi kane ka government MDA amenta usnem lada ka sarkar kampen sngap ya kane ka jing karpat ka jungi bo mensengi haban tang susu ban penjo hadu usok ka jing job kane ka first time ka jungi bangin ya ke ma te ki sarkar kimpat PTBI kimpat OIA yangi telo na kalian ka mentang kwa no bak sarkar kan wan ne ban kan yu ino yangi kur samla barkan le no yakane ka kam ka ba ngi ngila karpat nadu kadun ke musim baik ini kur samla jungi ubri unyo trap jungi kano kila ya bun kila saya roy par nalor ke weru ki badang ki sutsan kila apkwi lenti ke kam ka jam kin yo no ban peni kala wei hakun si pai kumngi kinong kendong bana jingai ba na jingai san ke sarkar kami to yangi hendrai nga karpari ru ba sarkar kan dai ban empat ya ki bana nong kendong na ki bana nong sor ke dai ban le kaju kajing ai kam ai jam arah kum ki jingnang jing start ke dai ban le kaju bat ka kwa karpat tai katahi kane ka Rizal dei kadai na kau dei ka pus nadu war hajar kendai te ka Rizal kan sedang Ibrahimat arpu san arpu riu terek kila to exam hendai du mentakim penmi ai ruam